Oke guys, kita perjalanan menuju lokasi. Gimana Jack? Gila ya coy. Ini kita suasana lagi apa nih coy? Coy. Gila aja coy. Wow. Ayo. Durat. Anjing coy. Coy. Gila aja coy. Mana? Oh iya. Kan mah. Lebih. Oh ni GT ya? Mana lupa lah. Mak gede ya. Segitu apa? Oke bro. Gila aja coy. Exodus nih bro. Suasana lagi apa nih coy? Masih pagi ah. Gila aja coy. Jauh tuh. Sok Jol. Sok. Oh, nak punya. Merontak dah. Ikan lado. Mantap. Ojol. Tepuk palanya. Hah? Main aja. Gila aja coy. Oke coy. Mantap aja coy. Si putih si neng panggul. Sakitnya tuh gimana coy. Oh mak ngeri li. Jangan kali. Ayo guys. Ayo. Waduh matahari di belakang ya. Kan apa kan? Woi, sangkut. Oke guys, mantap nih guys. Mana kanan? Lu lompat di sana. Lompat ya, dan mas lompat. Sudah. Itu. Ikan tadi gigi enggak? Oh, mak ramba gede ni. Tahu kan? Oh, taleng. Si talang, si neng pak. Bukan. Talang ah. Tajam tu. Okey, mantap. Habis lah guys. Gede juga. Ada aja. Buka tak guys. Guys. Hey guys. Nah, tebal ya kan? Mantap deh. 2-0. Awas jangan. Oh, mak jahat dia. Dapat. Gila kali. Alah, lepas. Maka aja heboh kali. Dapat lagi, gede lagi. Lebih gede lagi ni. Dapat. Oh mak gila. Menjerit. Menjerit bos. Perlu sahok. Ada dua. Masa sahok. Ada sahok kah? Oh mak kena ni Ki. Oh ya dah. Bisa.
Oh mak gila ya. Jadi pengen casting juga nih. Coba geser Bang Jul. Nah, sedikit ya itu. Coba. Kencang nih ya. Oh mak sini aja kita tarik Bang. Tak. Terus dia terbang nih. Siap. 1 2 3. 1 2 3. Oh. Sini. Gila. Sini bro, sini. Pegang Bang. Ya ada anak tuh. Hah? Apa tuh lengket? Ikan apa tuh? Ikan lengket tuh apa namanya? Oh, mak, kayak black tip segede black tip, orang black tip tangkap Oh mak, apa maksudnya Bang Jul? Udah yang dari. Oke, habis lagi fishing. Nih, lampang ambil lagi nih, bro. Uhuhuy. Wah. Habis lagi. Betul, Jack, sekali, Jack. Hah? Betul sekali. Silau Bang.